Gülazlık çayxanasına geldik böyle. Kekir parataz Gülazlık'a. Kasakül. Ana Kasakül baştaçı. Nake. Şirbazdan birini soydurup koyup da tuğanlar özüçe oturaz nake. Akırkı ülüşlerinin biri. Askar Saliç başlagan nake. Törde oturad Askar Saliç. Çaşta aldırıp. Bulcağı da bulcak. Kajek Saliç kızmat da bugün. Soyuşta alıp gelip. Sen kadın dinlerken koyduğunda otur derse otur. O da yoksa sileyim. Bulduk. Жақшы oldu. Hazır bir koydu salıp koyduk. Pişirbaz. Hazır 15-20 minutda dayar болады. Nake kımız. Aybay жақшы ötüp. Жоғарғы деңгээлде өткөзүп атабыз. Bu gelmeyenlerge göz kararınız qanday? Ошол сәл начар болып қалды. Атайын шықырсақ, атайын сойып шықырып атсақ. Bunlar жаштар uyuşturucu topторго кишилер. Бұларға да сәл наразы болып қалды ға. Болбода бұларда же группада жооп бербесе бұлар. Группада жооп бермей бұлар, хотя жооп бергиле. Барсаңар барам, барбасам барбайм деп. Өзім алып келдім. Ana kurdağımız geldi. Kurdağımız geldi tuğanlar. Kurdak geldi. Oh ma. Pay oldu olacağı. Bak çıkkanın kara. Bismillah. Bulaydı. Bismillah. Şurbas. Bunda koçuli. Ülüş bu, ülüş. Tuğanlar eski ülüş de koyat. Bundan da 20, 10 litre, 30. Oturarız. Tuğanlar eski ülüş de koyat. Mına, jigitler bu yılkı жылдын ekинчи ülüşü oladat özü. Tez ötközüp tursak bolmagayım. Kuda kalasa da keyinki жылы. Жақшылап жазды, ерте жазда эле кымыз башталганда эле башташыбыз керек экен өзүбүзчү. 15 күндө бирден башталган. Бул деген эми турган эми ынтымакчылык да билесиң. Ошондой. Бизди көрүп дегенде. Ошондой мардайым ушинтип жакшы отура берели. Ушундай айылда эмес, ушундай шаарда деле билиш кылса болот негизи. Ушундай жерде отуруп, ушундай турганыбызга жеткизсин алып кала. Birbirlerinden tinçeman bulanlar anlıklar şu oturuyor öyle mi? Şol. Ne deyiz? Bu жақшы nerse buldu. Tuğan nemede tuğanlar oturup çevgi жазып adı süreç oturağız. Gülüp çaştık destep, ayıl destep. Bu degen жақшы nerse hem kımız bolupsa da ayına Nurhan aytti, birden çoğulup, şeyler görüp, oturayla. Ne deyiz? Den sol torla, şinerge ilge, oğru ağala. Aynen. Tuğan oturuş özü, tuğan birbirimize ıntımakçılıkta at gelgen oturuşta. Çoğulup dursak, şu ıntımakta bardık ıntımakçılık bulup. Şu sıyayı bitbari жақшы болады da. Şonca tuğan oturuş. Tez turалы ay sayına. Ne deyiz? Biz şu tuğanları menен bir ayda bir жолугуп турганыбыз жакшы негизи. Бири-бирибиз менен ар күнү жардыкты иштеп калат экенбиз. Алыста иштеп калсак биз эми да бир жерде иштеп бири-бирибиз көп бат-баттан өтүп турабыз. Алыста иштегендер да бар биздин тугандардан. Ошолордун арасынан келип туган отуруп өткөрүп эле. Жеріне аябай жақсы олдап, молодец бер. Отыра берділер, да, туғаншылық болды. Жеріне жақсы олдап, бірақ, молодец. Бақтылы олдыла. Еш қачан үшіндай қармашқан болуға ажырашпасын, да? Туғаншылығынан көп болайыз. Отыра. Мына үшін мен жиын тап тақсырлар.
Şunu uyuşturganlarga çok rahmat. Uyuşturucularga. Karıyorkan malades. Uyuşturucular jaşlı tandap berdi. Sonu pişirişti. Денсаулықта işinерге ийгилик. Шундай жакшы отуруштар постоянно бола берсин. Волонтер. Жақсылықтар отырып